L-aħbar li ġie estiż il-perjodu li dawk li għandhom passaport Malti se jkunu jistgħu jidħlu fiċ-Ċina għal 30 ġurnata mingħajr bżonn ta' viża se tiffaċilita ferm ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ popli. Din kienet ir-reazzjoni li esprima ma' dan l-istazzjon ix-Charge d'Affaires tal-Ambaxxata Ċiniża l-Malta Pang Gijun li spjega magħna żewġ vantaġġi ewlenin. One is the free access to China, just includes exchanges and visits. And the other point is that the staying in China is currently 15 days and it will be expanded to 30 days. Fil-fatt din l-estensjoni se tidħol fis-seħħ mit-30 ta' Novembru li ġej sal-aħħar ta' Diċembru 2025. Pang Gijun tenna kif l-faċilitar fl-ivvjaġġar se jkun l-ikbar vantaġġ e kif se jkun qed jespandi l-opportunitajiet ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ popli f'diversi oqsma bħat-turiżmu u l-kummerċ b'mod partikolari fejn tidħol l-esportazzjoni ta' prodotti lokali. Dawn huma b'mod partikolari ta' vantaġġ għal pajjiżna għaliex issa l-Maltin u l-Awċin se jsibu aktar faċli biex jibnu relazzjoni mal-1.4 biljun persuna li joqogħdu fiċ-Ċina. Fil-fatt, skont ix-Charge d'Affaires għal pajjiżna din l-aħbar intlaqet tajjeb ferm mill-poplu Malti. When the policy released yesterday, at the first time, I just tell the good news to many of my Maltese good friends, and they are very excited and give me a thumb up. And they said, and it will be more convenient for Maltese people to visit China. Iġun qabel ukoll ma' dak li qal id-Deputat Prim Ministru Malti Ian Burge li din l-estensjoni tikkumplementa r-relazzjonijiet bilaterali b'saħħithom bejn Malta u ċ-Ċina. And just I read a news yesterday, and the Deputy Prime Minister and the Foreign Minister Ian Burge remarks that the free policy towards Malta is a milestone in the long-standing bilateral relations and it reflects the very wonderful bilateral trust. Fl-aħħar nett, Iġun temm jgħid kif iċ-Ċina ikun messa li tibqa' taħdem biex issaħħaħ ir-relazzjoni ma' pajjiżna. China will be committed, as always, to working together with the Maltese side to strengthen the mutual trust, to make more practical cooperation, to promote the cultural exchanges, and will bring the bilateral relations to higher levels.